žena stara 50 godina. Navlače joj šta da joj se vidi u tim pantalama. Šta se ima u žene vidjeti u nakim pantalama? A lakše joj možda musto hodat? Ma nije lakše, to je šetan, pogan. Bolan ne bio treba haljine. 1000 vrsta haljina ima. Pa ja muško nekad. Ja sa svojom ženom obucem nekad haljinu, ja u haljini stalno. Čekaj, Bolan, sad. Ljepše je, Bolan. Pa Bošćo, haljinu oblačiš. Pošto neću obući. Nisam ja lezbijka, ali obučem haljinu. Ali to samo u kući. Ja kad sam ovu ženu, ja sam njoj uzeo u mešini 50 haljina. A nek sam i tebe Kredit sam digao u Fonjci, Unikredit banka, uzeo sam joj, pa neću da lažem, uzeo sam dosta haljina. Uzeo sam joj prsten, da se nađiđa. I milina mi je vidjeti. U centru Busovače živi Mustafa, zvani Bošnjo. Za sebe voli kazati da je onaj napačeni Bošnjo. Radio je u poznatom preduzeću Medijapan. Tu je stekao zanat. Dok sada, u danima penzije, ima malu stolarsku radionicu gdje kreira skoro sve što se može od drveta načiniti. Vrlo pozitivan čovjek, uvijek nasmijan i vedar. Govori nam o svome životu, radu, životnoj borbi. A posebno ističe da se u današnjici prebrzo živi, a ne uživa. Nije ni naroda ni vrijeme kao nekad. Dedo Mustafa grmi na žene koje nose pantalone. Kaže da to nikako nije u redu i da je to sve donijela Amerika. Naveo nam je i to da u svojoj kući obuče haljinu, jer mu je lakše i komotnije. Mustafa Deljičić. Polako, Mustafa. Busovljak. Ti si momak? Ma evo me iz džamije, idem i kupovao nekakvi lijekova ženi. Ali eto, ja sam rođen listopada 51. 72 godine. 72? I dvi, u dobar čas. I eto ti životarim pomalo, evo tu mi je kuća stara, jedna, druga. A možeš točak voziti? Pa mora, ali ne mora uz ovo brdo, imam aritmiju. I sad mi malo lupa srce. Pa uzmijem onaj korvitol. Korvitol? Ima korvitol 50 mg. Ovo ima, boga mi, ovdje jedno 7-8 kila. Pa ima, teška, da je stabilna. Poteška, jel da? Ja, evo vidiš, i ovu ćemo veliku, a? Evo, ova je velika 10 maraka. A ta je mala, 8 maraka. A ako ko nema para, nek mi dođe, ja ću mu dati za 20 maraka, ovu ću za 16. Ja sam tako dobre duše, je li pošteno od mene? Je li pošteno od mene? Pa dobro, gotovo, ja sam rekao, sve u eter otišlo. Ja sam tako dobre duše. Šalim se ja, ali ko dođe, a eto i tebi ću jednu poklon stolcu, da imaš od mene kad ja umrem, da rekneš mir Božji na onoga Bošnju, mir Božji na njegovu dušu. Pogledaj ljepote gor gdje će naša duša biti. Hoće li gore ići? Pa fino je umrći, jest. A zemlja zemlji, na uspotnicu dole je greblje naše. Ti ne trebaš ići svom babi gdje je mezar. Ja sad reknem svom babi dole na uspotnicu i majki mir Božji na vaše duše. I na sve duše umrlih ljudi, žena i djeci. I na sve umrle koji su bili vjernici, Allahu olakša i nevjernicima. Ali nema olakšavanja kad on nije stjeo Bogu na zemlju padat ili klečat kako druge vjere hoće ili nešto. Nema mu ništa, samo na zemlju Bog stvorio da mu moraš past glavom na zemlju. I znaš šta znači Subhane Rabijel Ala? Slavljen nek si Allahu. Subhane Rabijel Ala, slavljen. To Allah hoće od čovjeka i zato je mene stvorio. I tebe je zato Allah stvorio. Sve nas. 100%, milijardu posto. Nisam hođa, ali sam čitao. Sad imaš i medije. Dobro, to su opšte stvari, nema. Opšte, ali neće niko, bolan, da ide, bolan na sabah, neće. Dalje li se ljudi od Boga? I ovo je gor moja avlija. Koje? Evo ovo gor. Koliko imaš avlija? Pa ima i dole širina gdje sam ja, vidit ćeš, dole ima velike ranče. Fino mi je, nije mi loše. Šta misliš da ti to goniš, a ja bi sjeo evo ovdje? Bil mogli? Bošnjo, ne mere tako, nemoj.
Ne bi mogu. Nemoj, nego ja da se natoprčim na točak, pa da ti guraš. To je naša riječ, ona starobosanska, znaš. Ja. Ali kako si mi rekao, ja sam... Mustafa Deljkić. Ali ona riječ što si mi rekao, Nakšimlija. Ja sam ti Nakšibendija derviš. Ali šta je Nakšibendija? To je pravilo, učenje poslije namaza. To su derviši. I oni mimo namaza zikire ko hoće, spominju la ilaha illallah, stvoritelja, Allah. Gledao si na televizijama, se gledao to. A je li to novotarija? Ma kakva novotarija, gdje će to biti mimo namaza? Oni odeše, klanjali su jaciju, oni odeše gledat televizor, oni odeše radit nešto, čuvat krave, ona žena. Ja. A mi zikirimo. Ja, zikr. Nema to novotarije. Novotarija nije nikakva. Klanjaš, obavljaš, možeš? A more još malo, eto. I tu sam ti ja, to je radnica moja. Aha. I eto, najviše ja ovako pravim stolce, levhe okvirivam, onda stolariju staru mi dovlače u prvu avliju i drugu. I onda ja razvaljivam pomalo, dosađivam se, navijem radio bir. Čekaj, ovo je radiona? Jeste. Je li ovo tvoja kuća? To je stara moja kuća, ono sam od Amidžića kupio. Dobro, a napravio si novu? A i nova kuća je napravljena. Aha. To sam ja donaciju dobio kad sam se vratio iz izbjeglištva. Ajmo da vidimo. A hoćemo li dol na Bašću sjest malo? Hoćemo, ićemo. Ti si ovdje iz staklare. Ma svašta nešto se devera je to. Raduška, sad ćeš vidjeti radnju, hoćemo li odmah radnju vidjeti? Pa hajde, vidit ćemo. Ili ćemo dole sjest? Da neko ne ukrade točak. Točak? Ostane i po noći on u mene. U mene je jedino na svijetu razgrađena avlija. Eto, tamo su mi šafradini, katolici. Dole su mi Amidžići, sve je razgrađeno. Nema, ja se ne zagrađivam. Od koga ću se zagrađivati? Da. Nemam ni od koga. Ja. Božji dar, nema ljepšeg dara. Žubori, Potočić. Ovo je... A mene lijevo uho boli, čisti mi ovaj žubor, moje uši. A kažeš da ti ovaj bor čisti Ovaj mi bor čisti da zraka imam bolje. Imaš li bolje zraka? 100% bolo, pa to je glavno. Evo iza leđa imaš, pogledaj. To ti je najljepši zrak ovdje, čovječe. A vidiš rijeke. A očišćen je potok? Pa eto, očisti se sad. Ovo teče gor iz planine, Crni vrh. Dobro. I Potočića, ja sam išao ko mlađi čovjek. To je milina, pa sjedneš kod jednog vrela, drugog. Pa čini jedan Potočić, pa čini drugi. Pa to žubori, a mi sjeli polako, pomalo. Sira malo uzmemo, malo ponesemo i mese. Onda sebi šerbeta ponijeli dosta. Mi samo šerbe pijemo ovdje u nas u Busovači. Ja. U nas alkohola nema. Nema. Samo šerbe i sokovi, eto. A šerbe je sok? A šerbe je sok, ja. Po novom? I u nas nema alkohola ovdje. Nismo mi ona džamahirija Zenca. I u Zenci se pilo za vrijeme rata. Ja sam bio, pa kad su prebrćali kazane, pokiseli rakije u Drivuš. Kiselili i došli iz one 7. muslimanske i prevrli. Ja kad sam nagor otišao od njima, nekoliko ljudi bilo, rekao dole sve izvrću u kazane oni, i muđahedini i oni, sve će i u vas. Ma neće, nek mi dođe. U Ketari se čuje što ti kaže je Bošnjo napačeni, strešće ti Rafal, nemate, odete na Hiret čovo. A napatio si se? Ko, u životu? Život, ja. Ma kakvi napatio, bo ja sam živio. Pa sebi sam štimu u životu. Jel ti bilo fino sa mnom sad? Kako da ne, ima dobra energija kod tebe. Pa da ti vidiš šta sam ja obišao kuća, šta sam ja sve. Pa dođi majstore, vidiš ti, oni sve sam ja ovo 1000 Zenca, Vitez. Pa meni je 72 godine. Od 15. godine me otac čerao, ja sam rezao staklo, farbu, stolarije, išao po selima, po stanovima. Moru raditi, vama mi dadne za kino, igra film kaubojski, molim ga ko dragog Allaha da mi dadne, igra Vinetu, Tonka. Ne moram mrcno, još mi šamarčinu složi. Nije dao. Kad moraš raditi. A bio si poslušan ocu? Morao biti, morao. I morao ići u džamiju i postiti. I sad,
kad je umro otac 88. Ja sam odmah rekao, skužio, dragi babo, neki je mir na tvoju dušu, što me nisi letvu uzu, ma grabovu, pa mi sva leđa satru, što me nisi ubio? Da sam se Bog doštucnuo, imao bi ja sad ovdje, ne 3, imao bi još, ne bi se ništa prodalo. Razumiješ? Ja mogu. Pretežno je rajao doba Tite, to je bio feler. Onaj sistem je prizivao da se živi, da se dobro napije, da ideš u Zijan tražiti žena, da rokaš, da ideš na more. Lumpuješ. To je kiks. Da budeš bojem. To je kiks svih ljudi. A oni su mnogi na to padali. Padali su 100% u nas. Nema. Tad je se počela vjera zapostavljati. Totalno. I do danas. Neće on. Dobro si. I eto ti, ovo je moja radnica. Ovo je moja radnica ovdje. Tu su dolazili pretežno. Sam nam muziku ugasi. Evo sad ćemo je ugasiti. Pjeva nam Lepa Brena, nek malo stane. Je li još Lepa Brena lepa ko što je nekad bila? Nije. Ili je lijepa? Izlizala je belegije koju ja ostarila. Ostarila je, ali evo ti ovdje ti ja sidim. Eno vatra ložim, skivam stolce, eto stolce moje. Evo ih. Šta ja pravim, vidiš, to je nešto posebno. Eto ti, i onda okvirivam slike. Čekaj, ovo ti radiš sve. Pa ja. Ovo je, ko neko bi rekao stolić, neko bi rekao tabure, mada je tabure drugačiji. Drugačiji, ali ovo je na uklop, to ide, ovo je 8 maraka jedno. Aha. To nema nigdje. Nema. I ja to prodajem ko penzioner, imam sina u Njemačkoj, imam nečka u Njemačkoj, u Frankfurtu, u fabriki papira, pa kažem da mu ja odem malo. Otišao bi sinu, Otišao bi, ima on kaj jedna švabica, ona mačke ima. Dobro. Pa bi ja tebe ušao to sine i da joj čuvaš mačke i da ubijaš evriće i da možda kad malo onu švabicu cmoknim. To bi ja radio, pa šta bi ti drugo radio? Pa ima mlađi ljudi, momaka idu, samo čuvaju starce u Njemačku, u Austriju. Daj, nemoj. Ma daj, pa gdje ti živiš? Prihvatio bi to da radiš. Na kojoj su ti, druže, planeti? Ovo je Zemlja, nije ovo Venera. Sinoć gledam o Veneri. Nekad bilo more, pa se presušilo, sad samo vulkani vriju. A vidi, u svakog majstora Musto fali jedan prst. Sada, evo, ja sam stola. Da ne pokazujem. Evo ga. A gdje izgubi baš taj prst? Evo, gor u radnji gdje si bio. Baš taj da izgubi. Radio u Medijapanu, došao, pravio jednom nihadu. Pravio mu sandučić, Allahu dragi, i ja umjesto ploču Medijapanku sandučić pravili. Gore da guram, a vamo je cekular, a vamo je hoblarca. A ja metno da izvineš lopove, jedan hop, puće izbi. I kad su mi u bolnici uradili, ja ga našao, onda sam ga zakopao negdje. Prst? Prst, ja. Daj, nemoj. Sve skakuće dol kad je izletio. Kako sam ja došao iz vojske 73. U Banja Luci sam ti bio u vojski. Ja, JNA, jel tako? U JNA i pravo mi bilo fino. Šta si bio? Abehajac, to je atomsko-biološko-hemijska odbrana. Oj, valja to izgovoriti. Ne do Bog da pukne rat atomski, ja bi bio na braniku domovine naše bivše Jugoslavije. Haj mi sad to reci brzo, to abehajac, ali brzo mi reci šta znači. Atomsko-biološko-hemijska odbrana. Hajmo ponovo. Šta si u vojsci? Atomsko-biološko-hemijska odbrana. Nemoj da te jednom čvakne. Boga mi je dobar. Svaka ti čast, Musto. 72 godine. Jest. Ali imaš još onaj intelekt. Kako da nemam? Pa ja sam jutros programirao svoj dan. Aha. Ustao u 4 sata. Sa ženkom popio kahvu. Sa ženkom, sa ženom. A sa ženom? To je savremeno reč ženka. Moderno. A ja sam mužjak. A pošto je ona slomila ruku, ja sam sad dvojnu. Isto dvojno državljanstvo i ženka i mužjak. Spremam. Oboje. Pazi mi, slomila je opasno na 3 mjesta. Kaže, bili smo s njom. Sa stepenica se skrhala. Ali bit će bolje. Pa bit će, ja nekad zaplaćem, pa onda ona kuka, pa opet zaplaćem, onda prestane i ona kuka. Znaš ti, pustiš suzu.
Pa liječim je ja plaćom riječima. Muškarci, kaže, ne plaću. Ali evo, ako ništa, poštovani gledalci, naš Musto je živi dokaz da muškarci šta plaću. Pa kako da ne bi za ženku zaplatku? A ljudi, pa ima li šta ljepše u životu osim veliča dragog Allaha i pazit se sa ženkom koja mi je rodila djecu. Pa šta ima išta ljepše, bolani? Kad dignem dasku neku, ispane mi isklizne, znači jačina je ovog prsta, ovo ti je sve, gledaj. Sredina, ja, ta. Pa jaba. To. Grne. Ovaj nam kaj mali prsti ne treba. Što će da mali, ne kliže belegije. Ne kliže belegije. Eto ti moj... Gdje mi reci, pošto si ovako svojevrstan čovjek, vjerujem da je bilo mladosti cura koje su tebe ganjale. Kako je to bilo? Nisu one mene ganjale, već mi smo na Kaonik na Teferči išli. Čuo se za taj Teferči? Na Kaoniku, do Vaktile, ja. Voz iz Donjeg Vakufa Jajca, voz iz Lašve, na krovovima. To se sjati preko 50.000 duša. Helikopteri titini kruži. Bilo je ono hrvanje s međedom, bilo je ono trke, bilo je jaja ono. Bilo je karike na marike, tip top ono. Ko nabije taj dobije. A onda cure, jedne cure idu od otuda, a mi od ovda. I onda joj priđeš, zviđeš, malo je zabarneš. Bil ti gaga sa mnom, ovako, onako. A jesti dimije fine, pa eto, znaš. Joj, jesi ko mačka ovaka, ajde bježi, neće. Pa hajde, bona, ja sam mužjak. Otima se. Pa otima se, ja se za cocu, čovječe. Volio si žene, vidi se po tebi da si volio si žene. Volio si djevojke, žene. Volim i sad, svačije ja žene volim i kad odem vratiti u kuću. Ali im ne mislim zlo. Ti njih iz srca voliš? Iz srca ih volim, ne bi silovo. Da, daleko. Drage mi. Daleko. A sad mi žene nisu puno drage. Što li? Pantolešine nose. To je zlo koje su uvezli koja država pravi oni farmer, Amerikanci. Amerikanci u farmeru čiste štale, oru, kupe. A žene sad, ljeto u nas, 40 stepeni ono kad je bilo. Pantole joj oblače, ja bio u kući radio, 2 čerke joj oblače, žena stara 50 godina. Navlače joj šta da joj se vidi u tim pantolama. Šta se ima u žene vidjeti u nakim pantolama? A lakše joj možda Musto hoda? Ma nije lakše, to je šetan, pogan. Bola ne bi joj treba haljine. 1000 vrsta haljina ima. Pa ja muško nekad, ja sa svojom ženom obučem nekad haljinu, ja u haljini stalno. Čekaj, Bolan, sad. Ljepše je, Bolan. Pa Bošćo, haljinu oblačiš. Pošto neću obući. Nisam ja lezbijek, ali obučem haljinu. Ali to samo u kući. Ja kad sam ovu ženu, ja sam njoj uzeo u mešini 50 haljina. A nek sam i tebe Kredit sam digao u Fonjci, Unikredit banka, uzeo sam joj, pa neću da lažem, uzeo sam dosta haljina. Uzeo sam joj prstenje, da se nađiđa. I milina mi je vit. Ja ustanem. To sam ustao u 4:30. Sabah je u 6. I ašikovanje. Ašik ja, ašik cure. Pa se za mnom juri. Da se ženi meri više neću dok ti ne odeš negdje, to jest, ne smijem reći, da tražim treću. Jel pošteno od mene? Ne može biti pošteno. I onda pričamo, šalimo se. Ovo ti je Karića kuća u Zenci, Kočeva. Eno Begićević Hasan, onaj majstor veliki za slika, ima u ovoj sliki možda 60 godina. I ja sam našao na kontejneru dol to, bolam, baca svijet iz kuća sad. Pa sad je svijet poludio, sa zidova u kući skidaju i levhe, skidaju i stare kuće. Ništa ne smije biti po zidovima, žene ne daju. Allah se lamet, šta li je to došlo vražije doba. Bože, sačuvaj. Hajde nekim je sa srećom, nek rade šta god hoće. Ali ovu ću okvirit sebi sliku, pa ću je postaknuti, to imam ja, evo i dijamant. I uzet ću okvir kakav fin. Ovaj ću smanjiti okvir, evo. Evo, ovaj ću smanjiti okvir i to ću postaknuti i ovdje ću ga objesiti negdje gdje ima, eto. I eto, vama nek je sa srećom, Allah manet, eno dolu bašći, eno u mene dedo u sredini, eno mi otac tamo, eno mi tetka, majka, eno mene tamo šćošak. Eno mi sestra, eno mi ona Hašija Rahmet. To mi je sliko čovjek olovkom suhom, neki hrgota iz vareša
iz Kakinja nije. Ja njemu dao 2 čilima, on meni uslikao na moru, on slika parove ovako, 20 eura, 30. I on je meni to uradio za ta 2 čilima, donio i ima joj 30 godina. Eto ti moj brate. Ja njoj metnijem jednu hurmu, ona meni jedan kolač. Ona dim pa na mene puhne. Ja njoj puhnem šamarčinu, nisam, šalim. Da, šalim. Uglavnom, volite se, poštujete se, pazite se. Ove godine ja ne vjerujem, kogod me pita kaj ti lažeš, ti hoćeš. Pa kako ja lažem, ja idem stvoritelju, padam na seđu, padao sam i ovdje i kad mi je otac bio, u nas se klanjalo, ovdje se u nas klanjalo. Jedan potok, drugi potoč, imali smo još gor 20 duluma, pa smo naveli još gor. Ovdje mlin bio, gdje ti je sad Aldin, mlin, a gore u naše ove 3 kuće Deljkića i ona 4. dol, mali potočić, pralo se suđe, pila se ta voda. A sad se je naselio narod, ima 200 kuća. Svidio. Imaju i buselji. Kako vidiš narod? Jel ti drag narod? Jel si dobar s narodom? Pozdravljam ja stvarno. Znaš kako ja sad pozdravljam narod? Kako? Ako me neće pozdraviti. Bog te pomogao, rekao i svi anđeli i meleci, gdje god koji ima. To si rekao meni na mobitelu. I meni čudno bilo. Pa što će ti biti čudno bilo? Pa to su naše riječi, sve razumljive. Da, ali nikad to... To su naše riječi, srpske, bosanske, hrvatske, crnogorske, makedonske, balkanske, to su riječi. Svi se mi razumijemo, Balkanci. Svi. Razumiješ što ti kažem? Ja. Svi se razumijemo, jednog Boga tratimo. Kakvi smo mi ljudi koji tratimo jednog Boga, a uzeli za pištolje, ko bili i kidi, juriš. Kakvi smo mi ljudi vjernici? Kakav vjernik, bolan? I ovi vjernici što nam vladaju, jel? Grne rane moje, hoće gorit vječno u džehennemu, ja im kažem. Vječno, vječno će gorit u džehennemu. Ne, ja im kažem, to su oni školovani, pročitali su i Kur'an, i Bibliju, i knjige, i sve. A sve kaže Allahume rabi, a svak sebi. Grabi. A istina, jel da? Istina je ovo bolni Allah. Zato sam te pitao koji je bolji vakat, onaj u Titin ili ovaj sad, pa si ti rekao... Onaj moja mladost, moj život, moja ljepota. A moraš zamisliti kakav sam bio, nisam bio šeitan. Evo gor se hrastova glavica, ovo brdo zove. Mi gledamo Vinetu, Older Shatterhand, Older Fillerhand, kaubojske filmove. Prvi dio, drugi dio. Ja i mi strele idemo gor praviti. Pravite, pa onda špicove, pa mi se bili gornja mahala i donja. Pa mu zabiješ u guzicu da izvineš špic s onim plehom. Pa sam se ja sam se bio pa nas sastavi ovako oni stariji, malo da se bijemo ko djeca. Ko horozovi? Ja. I ja protiv dvojice hoću. Ja. Ja onda na jednog navrnim nekako, znaš, isto sad u UFC. Ovako ga malo, pa ga malo i nogom, pa ono, znaš. A vidi se da si ima... Evo, ko Tarzan, čovječe. Ravna ti leđa, ramena ti ravna. Ali malo ovo ušćaklo ovdje. Ne bi sad. Mogu bi se pomlaviti, jel da? I ja jednog Ninu, Nihad mu ime, a nadimak Nina. I ja na njega naletim, a ovako je brdo, eno ga tuda tamo. A dole je ona malina crna boca. I on je mene nadigu na ovome. Nadigu, bacio me dole 20 metara. Sav sam krvav rozdol izašao. Nikad se više... jesam još jednom se sa njim boksuo. To je bilo kad si imao možda 10 godina. 16, 15 godina, 14, ba jabala. Ma mi smo imali igre raznorazne, ali ja sam bio do boks, pa sam i... A opet, jel da poslije svega toga opet ste drugovi? Nema, nije bilo nikakvih problema, bolan čovječ. Pip. Koliko imaš koka? Pa 3 duluma ovdje. A ja koka? Pa imam 20. Evo, jutro sam Dorčkovu. Može tebi biti, nema. Jutro sam Dorčkovu. Ma ne da je to najbolje na svijetu. I 3 jaja, ja i ženka, i ozgor suhog sira. I salata od kupsa, ja i renduje. Odnosno i Mihrija mi ova žena sa što je pravila. Allahu dragi, to se sve pretvara, onaj okus kakav je i ljepota. Ja ne znam kako, ako ti uzimaš ona galofak jaja, kako ti to možeš jesti? Koja jaja? Ona galofak što je zatvori pa joj nema mrdat, pa je... Kako to ja ne bih jeo, ne znam ja kad sam to pojeo. A nema drugi, šta ćeš? Pa ko ima u mene?
A samo je školjka 50 maraka. Dobar si ti trgovac. Ko tebi dao bi za stoju školjku? Jesam li u pravu, kamerman? Eno i one čeka. Pričekaj tu, sad ću im ja pustiti. Ajde, hoće li ujest koka? Pa neće ujest, mene je ujela onu jednu, onu Dijanu iz one. Ona je vamo išla sa mnom. Pi, 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 pi. Pipče, pipče, pipče. Evo ih. Da vidimo jesu snijele išta. Pi, 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 pi. Da vidimo jesu snijele, Bošnjo. Iš, iš. Ej, Boga, mi smo slabe na faki. Slabe smo na faki. Iš, 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 iš. Iš, iš, nema. Nema, rano je. Rano je. Odeš je tamo, imam česmu. Ja. I eno ti gdje sam ja živio, na Humu gore. Eno ti gdje sam živio. Čekaj, to je... Ne, ovo je Kula. Dobro. Ovdje sam ja bio na liniji moje komšije, bile s ove vam strane, ja tamo. Živio ja na gori, Poprže. Popržena gora, da. Ja. Znam. I išao sam pješe onda kad sam se vratio kući na Džumu Maksu sa Sabaha i sve polako vratim se onim jednim Hrvatima što sam ja sa njima išao u školu 51. godište, Tadić i Šušljere i onda dođem Dusina, linije oni prvo, pa Dusina, pa Višenca, pa Gora. I meni je to čef bio, svugdje se uvratim. Hajde, ima li vode napit se, ima li ovo, ono, hajde, ima i kafa. Donesu ljudi odmah u goste. No, hoće, primite, bolad. Ako se fino javiš i fino to eto ti. Šta ti je ovo ovdje, kukuruzovina ova? Pa hoće jedan čovjek voziti, ima on koze. Pa hoće voziti ovo, nekad zapalim tu. A gdje sjediš, je li vani negdje sjediš? Pa eno je dole, bolad. Vidiš li ti ovog Bora, kad sam ja imao 15 godina s babom rahmetli, pogledaj koje su šišarke. I on meni daje ovdje kisik, imam onu vrbu, imam brizu. To sam zasadio kad sam se vratio. Evo imam i tamo 3, 4 ova. A bor si zasadio kad si bio malen, jel? Nije jedan. Kad sam se vratio ti nisi mogao, ovo je šuma bila uz potok i tamo u Borovini. Pa si to krčio, jel? Pa si krčio, jel radio? Ono mi Amidžić dole beso, imam Seju Amidžića staklara. Eno ti hum. Vidiš da snijega, 1300 metara. Planina, nadmorska, da. 1300 metara. Ja sam mislio da je to brdo, kad sam bio u doba Tita. Planina. Kad sam otišao gore, rekao, na srce Balkana sam došao, vidi se dol Teheran, gore se vidi Frankfurt. Tamo se vidi Rim, kako papa drži misu. Tamo se vidi Moskva, kako ronda Putin. Ma sve se vidi sa Humabola. Otiđi, Djego, spomenite, na vrh Huma. A kad si bio zadnji put na Humu osim tada? Prije jedno 5-10 godina. Ima vršica je Huma, pa ima niže 100 metara vrelo. Ali to je studeno, ne možeš ruku držati. I od Dubraljeva, od Lugova. Dobro, ja od Lugova pa gore možda. Imaju, tuda su nekad, to je zaraslo, ulazili možda i to piramida bolja vegu visoku. Kažu piramide, ono od mene liči na piramidu totalno. Pa ima. Ima šlifa, ima. Ima. Vidio si to? Izgled je taj. Kad odješ u Kačune... A šta bi mi trebali Musto? Djegov Nahum. Ma slušaj, mi bi Musto trebali, to se treba istražiti. Bil ti Bogu? Pa to je uran tude, to su Amerikanci u doba Tite ispitali, uran. Šta su rekli? Pa jest uran, htjelo se to nekad vaditi, a uran se koristi. Znači... Zašto se za one F-16 avione? A more gorivo, prave gorivo možda. A Bože, sačuvaj. Hajmo mi dole da... Evo ti. Eto ti sad mi je, evo, zasadio sam mladih sadnica. Titin vakat je dobar u nečemu. Dobro. A loš je u nečemu. Ja sam ti radio u Medijapanu. Da. I nije loše. Ja sam na Brusilci radio i kontrolor, klasirao ploču. Ali je bila nerad. Morali smo raditi. U kancelarijama 400, a nas 100 vamo rintačimo. Znači, plaćala se škola, nije se rad plaćao. Ja imam 1000, a oma sidi u kancelariji 2500 onih dinara. Da. Milioni bili i milijarde. Ma nije to vredilo ništa, pa propadala država. Nisu je stijeli niko.
Nisu je htjeli ovi, čelni. Kad bi sada Musto poredio ono vrijeme i sad ovo, koje je bolje vrijeme? Pa ono što sam ja proživio u tom sistemu. Ono je bolje. 100%. Evo sad ovo, mi glasamo za njih. Šta ti dobivaš od njih? Ništa. Nećemo na politiku. Nećemo, Gledaj, ništa. radio su i Medijapanu. Jesam. Jesi Ma zadovoljan, super bio. Da, jesi li tu penziju stekao? Jesam. Čitavo vrijeme u Medijapanu? Nisam, dođe rat vražiji. Dobro. Onda mi kao borac napisali još 5 godina staža da bi otišao u onu mirovinu prijevremeno. Prijevremeno. I eto sad mi je fino, eto već 10 godina sam u penziji. A koliko već dugo radiš, evo, sa stolarijom, sa proizvodnjom? Pa i u mene otac bio numizmatičar, eno ga. Numizmatičar. Eno ga. Dolu čarši, eno gdje je Mulin Han onaj. Dolu smo mi radili. Ovo ti je otac? Jest, ono mi je dedo i nane. A i njih čuvaš. A ovo je starobosanske nošnje ovdje, vidiš? Ono je starinska starobosanska, a ono je malo modernija, a ovo sam ja u radnji ovdje. Da. Vidiš kako su to nošnje fine bile. A znaš kakva je sad nošnja? Katastrofa. Poderano, izderano. Ma nije u pantolešinama i žensko i muško, ne znaš ko je žensko, ko je muško. Jest. U nas ima kafića. Cure, tam sjede momci vamo, ja nekad zoniđe, pa hajde cure, ako neće momci, vi priđite njima. Gledaju bezobrazne filmove. Što će meni bezobrazni film? Ja momak, ja se oženio, imam ženu i dicu, imaš i ljubav, imaš i dicu, život. Živi ko ima mozga, svi mi imamo mozak. Samo u većini je švraka popila mozak. Pop je glavni taj. Glavni tu žilu. I ne može se onda to vraćati. I ne mre se vraćati. Ostane. Meni je samo žao što ne zna narod živit, a dao mu Bog oči i mozak. Etala puna bisera, haj ovo majka Mustafu ženi, pa se vesele. Haj ovo majka sina ženi, pa se veseli. Hej, sve najljepši, pozdravljam sve dobre ljude, dobre duše, sve. Hajde, Bog te pomogao i svi anđeli i meleci živio. Momče sa srećom, eto, gotovo je.